हेलो फ्रेंड, शुभ सकाळ। देखते आमर आज माछ आसी माछर हल्दी पाउडर, चिली पाउडर, सॉल्ट और ऑयल ताकू मेल्ट कराई। मेल्ट करा जा पर किसी समय घोरा होगी रखा जिवो। ଏବେ ତରକାରୀ ଆମର ହେଇଗଲା। ଆମେ ଏବେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଉଛୁ। ତରକାରୀର ଆଇଁଷ ସ୍ମେଲ୍ ନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ୁଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ପଚାରିବ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନା ମୁଁ କେତେ ଗରମ ଅଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି? टेस्टी।